Rwaniro, umwe mu mirenge 11 igize akarere ka Huye, iri zina rikomora mu bihe byo hambere ahahinga mu mwaka w'1845 ku ngoma y'umwami Mutara wa kabiri Rwogera, mu rugamba abanyarwanda barwanyemo n'abarundi basubizaho ibitera ingabo z'u Burundi zari zagabye ku Rwanda ziyobowe n'umwami wabo Ntare wa kane Rugamba. Bamwe mu bakuze batuye muri uyu murenge wa Rwaniro bavuga ko aba bami barwanaga bapfa amazi y'iriba ryashorwagaho inka z'ibwami. Umusaza Sentama Emmanuel w'imyaka 75 aratubwira ibyo azi kuri aya mateka, nawe yabwiwe n'abamubanjije kuko ngo yari ataravuka. Mutara wo mu Rwanda agenderera Mutaga w'i Burundi yitwaga Mutaga, ariko ngo yari atuye icyayove hariya hagana Imbazi habangikanye n'Isave. Uwo mu Rwanda hageze rero baza kumubwira ati ufite amazi meza, akabande kagabanya mwurire na Save kitwa Nyarigina, ati ufite amazi meza uzanyuhirire. Iryo jambo kuribwira mugenzi wawe w'umwami nawe aravuga n'umushumba wawe ushaka kugira ngo nkuhirire, ngo ararakara, waho kugira ngo nkuhirire ahubwo twarwana. Ngati uwo mu Rwanda ati tuzarwanisha, ngo baraharwanira ino kera ngo hitwaga Buhoro. Noneho kubera ko baharwaniye bigatinda imyaka n'imyaka bikatinda, noneho abantu bakavuga bati ntihakiri Buhoro, habaye mu irwaniro. Izina rya Rwaniro rihafata gutya. Aho urugamba nyirizina rwabereye hahise hanafata izina Rwaniro, ubu ni mu kagari ka Gatwaro. Inzobere mu bijyanye n'amateka y'u Rwanda ku nkomoko n'amateka ya Rwaniro ntizijya kure y'ibyo abasaza bo muri aka gace bavuga. Gusa ngo urwo rugamba abanyarwanda bahanganyemo n'abarundi mu Rwaniro ntirwari urwo gupfa amazi y'inka, ahubwo kwari ugukumira ibitera abarundi bari bagabye ku Rwanda bashaka kurwigarurira, nk'uko bigarukwaho na Faida Jean Damascene, umushakashatsi mu by'amateka n'umuco nyarwanda. Habaye igitero gikomeye cyane witwaga Ntare wa kane Rugamba, niwe wariho i Burundi. Mu Rwanda icyo gihe hari Mutara wa kabiri Rwogera. Uwo mwami w'ingabo zibagira umugambi wo kuvuga ngo reka tuzatere u Rwanda tunyuzemo hariya hagati, twihute tuzamuke tujye gusenya umurwa wa Mutara Rwogera wari gahitwa ku Mukingo wa Nyanza. Ni hariya hafi y'Igatagara, ni kuri aremba korosi y'Igatagara, barahazi. Hari akagari ka Gatagara kaba mu murenge wa Mukingo n'ubundi. Ngo bakomeze bagende basenye n'umurwa wo ku Kamonyi, bakomeze bagende bahure n'Igisaka cyangwa gutera agiye kwitutse mu Gisaka, bagahora ku musozi wa Kigali, bagafata umurwa w'u Rwanda, mu Rwanda bwa ku musozi wa Kigali, bagafata u Rwanda bakarugabagana. Niyo gahunda yari ihari, niyo plan yari ihari, niyo mushinga wari uhari. Baraza kuko baratera, barazamuka bagiye kugera mu Busanzu, urumva ingabo babize hagati zari zitarabimenya aho zimenyeye. Nyaruguru yaje yihuta cyane, Nyindira ziza zihuta cyane, na Nyakare ziza zihuta cyane. Baraza barihuta batarwana, ku buryo ingabo za Nyaruguru zagiye gutangirira hariya hafi igiye kugera i Nyanza neza neza, mu mujyi wa Nyanza ubu ngubu. Umurwa wo ku Mukingo wa Rwogera wari umurwa navuga ko ari ukomeye, ariko bashaka no guta basenya yitwa Ikaganza, naho ni hafi yaho, ni hakurya y'Igatagara. Niwo murwa wari umurwa ukomeye cyane, imirwa yombi niyo murwa ukomeye cyane mu ya Mutara Rwogera. Ingabo za Nyaruguru zirabatangira, byumvikana ko zaje gutangira imbere, ariko izindi zitangira nanone ku ruhande rw'iburyo, Nyakare nazo zitangira ku rundi ruhande rw'ibumoso, zasigaye inyuma kugira ngo igihe Nyaruguru ziza kuzigaruka nazo zihinda zazitangiriye nazo. Rero ubwo zasanze ingabo za Nyaruguru zaziteguye nkaho zakwinje hariya twita umujyi wa Nyanza, umurwa hariya za Kabumu, zisanga Nyaruguru zaziteguye. Mu kuzitegura rero zihinda zisubiza inyuma. Mu kuzisubiza inyuma rero uvuye mu bice bya Nyanza ugaruka inyuma nkaho wasubiye ku mupaka w'u Burundi, turabona ayo mazina ahari kandi asa naho yegeranye cyane. Turabona Rusatira, ubwo ni ingabo z'u Rwanda za Nyaruguru zagendaga zisatira iz'u Burundi. Turabona hepfo yaho Isonga zigenda zizitsinda, zizikubita, zizicumita amacumu, zizisonga abasamba zigenda zibasonga. Turabona Burungurukiro aho zifite ubwoba z'abarundi zagenda zirungurukira zireba aho iz'u Rwanda zigeze. Bakegera hari za Ruhashya. Mu kuzisubiza inyuma rero, muri mu misozi yo mu Busanza hari umwe zarwaniyeho cyane, ingabo zirarwana cyane, zirarwana umunezero, ariko z'u Rwanda zirazitsinda, ndetse ingabo nyinshi z'u Burundi. Hari n'umusozi wafashe iryo zina z'aho ingabo zarwaniye bahitwa Rwaniro nyine. Uwo musozi Rwaniro nawo ukaba ukomora izina kuri aya mateka. Igitero cya Rwagitana cyabaye icyorezo kibi cyane ku ngabo z'u Burundi, nyinshi zigapfira mu Rwanda zikarangira. Rwaniro muri ibyo bihengo yari itaraturwa kuko hari amashyamba. Gusa kuri ubu yamaze guturwa, ndetse n'abahatuye bishimira aho bageze mu iterambere. Rwaniro none reba ifoto y'amashanyarazi yatugezeho, hari icyo utareba. Ugeze hepfo ahangaha ukareba igishanga cya Mwogo, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda igishanga yaragitunganyije. Ubu turarya umuceri, twawuryaga umuceri kuri Noheli,
tuzi yuko ari n'umukorano udahingwa. Ubu ngubu utegereje turajya kuri koperative hariya bakatwandikira, tukajya ku murenge sako tukabona agafaranga. Amashuri hano dufite etaje, ishuri rya etaje twarazibonaga mu mujyi wa Kigali. Turivuriza hafi, ubu dufite centre de santé hano mu murenge wacu wa Rwaniro. Ubwo se hari ibyiza birenze ibyo? Muri uyu murenge wa Rwaniro kandi uhasanga utugari natwo dufite amazina akomoka kuri ayo mateka y'urugamba rwahabereye, nka Kamwambi aho bacuriraga imyambi yakoreshwaga mu guhangana n'umwanzi, ndetse n'akagari ka Nyaruhombo ahabarizwaga amabano y'imyambi yavaga mu biti by'impombo byahabaga ikanahakwikirirwa. Jean Pierre Ndagijimana, mu murenge wa Rwaniro mu karere ka Huye.